Wah, kalau nggak ada sih ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun kuya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Ye, di petani utang, kondeng di tengah yang mana ini caranya? Namanya tadi, belum mati dia. Pak, bakal utang ini belum mati, mesti bayar utang nih kengken nih. Belum mati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kene kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dije-dije mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang utang Pak. Buang Pak, buang Pak, buang. Mengken utang saya Pak. Buang Pak, kayak ini bayar, kayak ini bayar. Saya engken Pak.
Engke niki diputihkan niki. Mani kau. Kayak lu urusan. jalan, Depan jalan. kayak utangnya supaya bayar. Apa jalan-jalan mani kau. Kayak lu urusan, Bang. Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kulilo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kulilo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Beli kulilo, kain beli sengalo, hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
Lugrel ide dane sareng sinamyan Boya tiangai kegaduhan Niki gending wantah angin hiburan Boya menyudutkan perorangan Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Bidan ngomong jarang alak-alakan Dani menyemumuk mertiktokan Bidan nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Bidan ngomong jarang alak-alakan Dani menyemumuk mertiktokan. 'Bidan nak selingkuh
tuane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan aneh paling keren hobine kerauhan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang Ia ngorahang ulian ama beregan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang Ia ngorahang ulian ama beregan Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. sirah uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang Ia ngorahang ulian ama beregan
rasa bangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing idang nguruk ban pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akad prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing idang nguruk ban pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akad prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Oke nah. Ada kelemahan. Pak Hakim.
tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi caya tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ya kone amat bebaik sekala ni skala ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ya kone amat bebaik sekala ni skala ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih tako nang di medis ya kena hepatitis tako nang di Bali ya kone amat bebaik sekala ni skala ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda
Nawang malu melajar Bangsa kentawang pedang lemah Pang tu sing elah Pang tu sing campa Pang tu sing paling carleak ojog lemah Sing nawang kangin kau solahing andangan yu Cek cara anak duduk Merasa genep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngajuere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budukan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala ning skala Melahan mandra pelikat bicara Langsingkan di pesu berduka Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala ning skala Melahan mandra pelikat bicara Langsingkan di pesu berduka Segenep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngajuere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budukan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala ning skala Melahan mandra pelikat bicara Langsingkan di pesu berduka
Ipidan apa tagih kal beliang Ulian susu uling arsoplan restoran Lu ke salon beli macaki bererongan Apa tagih asal bisa gen orang Nanging jani geri pulian keadaan Jiwa dagang meronta besu dagangan Mobil nepidan say-say ngabewisatawan Jani meririk di jalan ngabedagangan Ipidan sing taen tuyo Jani nyak ajak medagang telu Desebet lu nak ngekejang padu Pidan nyetil megai di kantoran Jani dekil uyak meabian Deme sesalan dua pangidang bertahan Dumadak je ekonomi nebuin normal Lan ke salon pulang buin perawatan Nanging jani geri pulian keadaan Jiwa dagang meronta pesu dagangan Mobil nepidan say-say ngabewisatawan Jani meririk di jalan ngabedagangan Ipidan sing taen tuyo Jani nyak ajak medagang telu Desebet lu nak ngekejang padu Pidan nyetil megai di kantoran Jani dekil uyak meabian Deme sesalan dua pangidang bertahan Dumadak je ekonomi nebuin normal Lan ke salon pulang buin perawatan Ipidan sing taen tuyo Jani nyak ajak medagang telu Desebet lu nak ngekejang padu Pidan nyetil megai di kantoran Jani dekil uyak meabian Deme sesalan dua pangidang bertahan Dumadak je ekonomi nebuin normal Lan ke salon pulang buin perawatan Dan mulai man udah kapah gati tepuk
melalina ke nyoman mule to ilu jumah pedidian kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian ngepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine depuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian ngepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan
berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gani mangkin pacang memergi. Pesisir angin ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahing majan ketibane mangkin ring katujunan Kebatang rasa pemargine Yak siang uluke puniki Dan kerasa ngetelye puninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentene ale bagan masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu Kebatang rasa pemargine Yak siang uluke puniki Dan kerasa ngetelye puninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentene ale bagan masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu
Saudara, seiring perpanjangan Senin pemberlakuan malam, pembatasan pemerintah kegiatan memastikan Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang uang malu jadi sabarin, likonen nyidangnya kapin, langkapahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan. Lo kang uang malu jadi sabarin, likonen nyidangnya kapin, langkapahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan, anten jalanan, bekejang undang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
Espidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna Raganadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sengi dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli ne jani sapi buinlah sayang beli kerasetan si teadi ngampuran dewek beli nyakitin adi Jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sengi dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan ne jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang lundo tresnan beli ne jani sapi buinlah sayang beli kerasetan si keadi ngampuran dewek beli nyakitin adi Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang untuk tresnan beli ne jani sapi buinlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adi
tiang tusing si malu ngoraheng seton den beli ngelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Nawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kasta iraga jani tu sing jodoh peraman adi sing rela adi nyerah jaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi antakan tuhutin subah kena kerama dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga jani tu sing jodoh peraman adi sing rela adi nyerah sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi angkakan tuhutin subah kena kerama mulian kasta iraga jani tu sing jodoh reraman adi sing rela adi nyerah jaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi angkakan tuhutin subah kena kerama ulun padu kerja Tuai manam semahi Moga si domangku lap ke karya lampahiku Aksamo tunok langku Ane nagih sing mepilih
ireh dikenehe pamrih ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. No belok ke walau serado lambat lah mungkin suwe je kelawan batu mangke wenang kita menadi jan panggul maniku mengaran sang sangkul putih. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Singkal selamane kal ngidang ngengkebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang biar
bias don liu kenangan nekal stata ingatan Bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan Adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati sakit nilakara sayang adenang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan Bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan Adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati
sanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramang tuara lega ken beli ngadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenyan dingin lemu maksa yang iba beli kau kena bayar
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga cora di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka dongos atmane mesiksa yen iraga cora di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
Yen nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden neng ngelasing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Untuk dekan mekengan aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nunas sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Untuk dekan mekengan aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nunas sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede.
pati semetinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Magesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken nadi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurep simpati rumu beliken ragan adi sirafane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se maurep nyama brayane maka jangaleng takal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku panglima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen idayan pramekawi Magesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken nadi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurep simpati rumu beliken ragan adi di pesirafane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se layon nadi belilan kanake nyaku panglima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen idayan pramekawi mogi adi pole genane becek katrima ring sisen idayan pramekawi katrima ring sisen idayan pramekawi.
lan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta temedampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yen iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yen iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti lu